Ovo je Viševac kod Rače, gde je rođen Karađorđe Petrović. I ovdje je, evo, možete pročitati, etnokompleks Petrovi dvori, rodna kuća vožda Karađorđe. Inače, kompleks je odavno urađen, ali se slabo održava. Karađorđeva kuća, odnosno kuća iz 18. veka. I mlekara. Crkva Svetog velikomučenika Georgija Viševac. Urađena 2004. godine. Vašar u Topoli i Dobrica Erić. Ajde, Hadžižićo, stavi taj... Ovo je Karađorđeva crkva.